Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san ar hnriu iwe khandai pra. Hagasngi palay jong katayaw ka arpautri Naitung ka Menteri Sarkar ka bapet yakatrat ka koi ka kya bat yakarap karyang ka Dr. Ampri Lingdo ka lalet charilum garu ban pen yaki kam jong ka sarkar. Ka Dr. Amprin ka lalet ningkong sharesu belpara banyak kendu yaki officer jong ka tanat ka koi ka kya bat banyak kendu ru yaki nongrep jong ka thai North Garo Hills ban singap yakajing jongki. Ka Dr. Amprin ka don yakajing temu ban sa shimit hatura circuit bat kadon ru kajing temu banyak kendu yaki officer jongki district baper harilum garo hatura banyak keren bat kimat kibayadai bat kakoi kakya bat kumju ru bat kimat kibayadai bat karap karyang Hendrai marsen yo jingtim yakajing wan jongka Dr. Amprin charilum garo kidkhot jongka aching bat kiwei bat kiseng kilara lamayong bat kilara yakijing tho bakadai ban mi ino shisendan na rilum garo namar kani kajing yaki Jongki padba ka Dr. Amprin kam shim lalet shu shatura bat marsen mi na resubel para kalawan phai bet no shashilong kajing ki ban persha ya ka Dr. Amprin harilum garu kadai na marba kalakren halor kajing dawa jongki garu ban pelong ya katura kum kanong ba telang lani ka winter capital jong ka Meghalaya ka Dr. Amprin kalaong ba kadai kajing dawa kabam sngaw ya hab ru bat kanong ba jong ka Meghalaya Kandai betang hasilong. Ka North East Students Organization kala penremjur halo kejingja hakaba argot kikentai kala syap penyat lingkun ha Manipur. Kaneso kala dawa na kibor jong kaan baki dai ban kemlut ya barok kitu kibriu kibaran kiti ban let to men ya kiti kikentai. Kala kenturu ya barok kijat ban riu lum kibaran ha Manipur makin penne ya ka shongsan kenang baka jing sngau shipara kan ban biang sa sisian pan. Kaneso kadika kenhun jong kiseng kisamla puli hak Jylla kathan silam mingi bakanthum yaka all Assam Students Union, all Arunachal Pradesh Students Union, all Manipur Students Union, ka Garo Students Union, ka Khasi Students Union, ka Mizo Zirlai Paul, Naga Students Federation, ba Twipra Students Federation. Kumbashis pangut kirkot jong ka seng samla langrin kilatur shaphala jong ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Balik pan jingshai halor ki kam kibaya dai baka hima langren bat baka council kan pinshitom yaus im jongka hima langren upa im nangtai im yong Hendrai kam hadian deputy chief executive member uba pinshingan im ulakhan yaki nong yalam jongka seng samla banyakren hadian ka jingakren bat ki uba pinshingan ulai thu baka district council kala hukum yaus im jongka hima langren ba udai ban ai jingkhen jingdia hapo nyaw sngi bat ban pen ya ka jingdon pisa jong ka hima kumchu ru ya ka jingdon jing jong ka baro ka seng samla hima langrin kala keno baus ula penan kam bakala ya ka pisa jong ka hima bat halor kani ka district council kala hukum balada ka hima ka don kam ban sei pisa palat ya ka arpusan hazar tingka ka deban pan jing bet shwa na ka executive committee jong ka council ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari Kaying darbar ba jongkari lani ka parliament kan menjur bat pelong an ki andro lani ki bil baper ki balawan ra ha ka darbar bakan thup ya ka biological diversity amendment bill ar ka constitution schedule caste order amendment bill ar ka national nursing and midwifery commission bill ar bat ka national dental commission bill ar Nalor kandie ka yung darbar kan wanra ru i kaipot jong ka parliamentary standing committee baper bakan thup ya ka kaipot jong ka defense committee halo ka inter services organization command control and discipline bill ar kila don buon ngot ki MP na kalyang persya ki bala pha jingtho shaka office jong ulam phang ka parliament ban kerpat baon ailat banyakren halo ka jingyakan an ka bala jaha Manipur barki kwa ru bau menteri rang ba dokari Narendra Modi un ajabab halok ni kajingja ka bala jaha Manipur ki MP kila dawa badai ban pensange lut shwa yakimat yakren bala bu badai ban ai kelut kapor banyakren ya kajingakan at ki bala mi ha Manipur ki pulit ka Manipur hadu menta kila yok kem sawut ki briu ki badan benta
Haga jingle to met iki angur ki Pyrthei ki bala sha penyai lengkut ha Manipur. Ki pulit kidang thwet biang menyok kem sai ki weipat ki beron kiti. Ke National Commission for Women kalapatha ya ka Twitter baka day ben weng no ya ka video ka bapin I ya ka jingsha le ben jong kite ki angur ki Pyrthei. Namar ba ka dur ka dar jong kiru kala paulang. UMLA baru spa tam ha India udan ya ka pisa bat ke jing dan jing em ka bahadu 6000 South Spa klur tingka. Kadbau MLA na West Bengal ubaduk tam dan watang 1000 tingkaru. UMLA baru spatam udai udiki Shiva Kumar usembut Menteri Rangba jangka Karnataka udan 6000 sauspa khatlai klur tingka. Hadian jong sebut sa armut ki MLA jangka Karnataka. Kani kalong katkum ka jinglap jangka Association for Democratic Reform. Shiva Kumar ulaong baki jingdan jing em bat ka spa jong kidai ki bala dan lupa nadu menshwa bat kam di satya ka bami mentau snem andawla long UMLA. Na pedeng ki shipong ki MLA ki baru spa tam sangwat kidai naga seng Congress bat laingot pat kidai naga seng BJP. UMLA jong ka West Bengal Nirmal Kumar Dhara udai UMLA baduk tam bat udan pisa tang 6000 nyos pa tingka. Hadian jong sebut sa MLA ke Odisha, Makaranda Muduli, ubadan pisa tang katsan 1000 tingka. MLA ke Aam Admi Party na Punjab, Narendra Pal Singh Sauna, udan pisa tang kat prahazar lights pa nyop ho tingka. Na pedang kini ki arphongwat ki MLA heads pa ha India, kat armot ki di na Karnataka, sawat na Arunachal Pradesh. Ke Sarkar Delhi ke Balayalam daw Arvind Kejriwal, kalamang banwanra ya ke skim ke ban Sam Shini Sheki Longying ki badung. Ke Sarkar Klashim ya kini karai namar ke jingkiu dor palat ki marba mardi ke balakta shisha ye Longying ki baduna ke yok kakon. Ke Sarkar kan Sam Shini Sheki tu ki Longying ki baham hapok ke Antyodaya Anna Yojana lani ke AAY. Lamang mansam mentau snem barok shisnem Shakumba Arlak Prabhawajar Arspa Khandai Photedi ki Longying bar ke Sarkar kan penlun iway point iway kulur tingka. Kamu Sarkar Madhya Pradesh kelap pelai ke pisa ke baduk shispa Khandai pun riu point riu kulur tingka syaki nyapu prahajan riu spa sapui ngut ki samla puli ki belayo nyapusan persen sheneng haga kelas 12. La sam ya ke pisa knang makin yo banthi laptop. Ki samla puli ki belayo nyapusan persen sheneng ki yo mat 8% hazar tingka. Menteri Rangba ke Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan ulapen benar bakani ke skim kantrikam na ke bentak tu ki kena ki bayakun hak exam jongki CBSE la shimsnam. Nadu la shimsnampan ulapen benar bakitu ki bawan haki kerdan ki bahakmat ladi ki toppers kin yo marka way ke skuta. Ke Mukhya Mantri Khet Suraksha Yojana ke skim ke balasan durkumnu banyada ye ki cakarap jongki nongrem na ke jing penjulor jongki maran. Ya kini ke skim sedang menpenterikam habarok ke Jylla jangka Uttar Pradesh. Ke Sarkar Balayalam dau Yogi Adityanath kan wanra ya ke mang tengka ke bakham he na ke nyupusan klur tengka syaka laispa san klur tengka menpenterikam ya kini ke skim. Lingba kani ke skim ke Sarkar kan shna da ki kenro ki badan ya ki ding elektrik tang ban syupen kendit ya ki maran ki batur syaka jakaram. Hendrai kan penmensau rueki. Ke Sarkar kan ai subsidi 10% ni kinongram nani iway point sapulai lak tengka na ke benta ke jakaram ke bashi hektar. Hakaway ke jingja ke bakham sngo samut kaway ke nong India ke batrei ha Dubai kala keli na ke kemi jongka. Ke kwa ayu banwan ra ya ka na Dubai. Hendrai ke kemi jongka kala juba baka kwa sok saw. Kumta ke khon jongka kala song 10 kilo sok saw na Dubai banwan ra ya ke kemi sha India. Kini ke khana shpangki shikmi shikhuan kala sapriang stand hak internet. Kedua jong sok saw hak ini kendiat tayo kala kiu kensan na ka arphau tengka shikilo shadu arspa san phau tengka shikilo hak ikatu kat ni ki benta jong ka India. Dangshen ki custom kala yo bat laitan usok saw balak hai tu na Nepal sha India. Shikilo sok saw na Nepal usongdor shispa tengka hadu shispa shiphau tengka hak pisa Nepal. Nindrup artingka hadu nindrup kandai tingka haka pisa India. Unong rap sok-saw ubana Maharashtra tang hapo shibna ula kelalong millionaire bat lala bandi sok-saw hadu like lur tingka haka shibnai. Uni unong rap sok-saw udayu Ishwar Gekar. Kajaka rap sok-saw jong uka he hadu khat ar eka. Ha ubana jeng mang ula kuslai mesia man perkhan shanu on bread iki sok-saw jong u na marba kla tat dor palan. Skang mentor syu bandiru.
Henry kelampoi perkat tang hapo shibenai ula kela milioner penban. Ula sedang banyo ya kedor kebabiang naduk ke kat wei terik ujeliu bat haduk ke kat pra terik Naitung ula la bandi haduk kat pra hajar senduk usok saw ubadan arpau kilo shi senduk bat ula yok kamai haduk like lur tingkam. U Ishwar ula ong ba cupoi perkat hakacing emjang u ba un yok kamai kat ni. Ye phai matash ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. U President ka South Korea u Yoon Suk Yeol u Nyeshong Jylla but u President ka US u Joe Biden kum joru but u menteri rang baru jong ka Japan u Fumio Kishida. Ka Jylla jong ki kan long haka khat pratrik undailar ha David Kam ka badan hajan Washington. Haka te ka Jylla kinya kren ya kamat ka baya dei ba ka jingpen ibor jong ka North Korea. Kiwei pat kimat bakinya keren kit kentup ia ka jingkta ka jing shalan mar namar ka thma hapdeng ka Russia bat ka Ukraine. Kidan palat South Tili kiri ki bakwa bandung dekat bat ka BRICS ya kani la pentip daw nong yalam jang ka South Africa u Anil Sukal ha ka jing keren bakila Pyrthei Khubor. U Sukal la yathu ba President ka Russia u Vladimir Putin anu wan bane shimata ha ka jing yalang jang ka BRICS ka badai ban long naduk ka arpu artarik haduk ka arpu South Tarik hau benai nailar ha South Africa. Ka BRICS kari akan huan joki santili kiri ki bakan thop ya ka Brazil, ka Russia, ka India, ka China bat ka South Africa. Usuka la pentim bakiri ki bala terwa ban long dekat bat ka BRICS ki kenthom ya ka Argentina, ka Iran, ka Saudi Arabia, ka United Arab Emirates, ka Cuba, ka Democratic Republic of Congo, ka Comoros, ka Gabon bat ka Kazakhstan. Nalor kini kiri kila dan ru kibala terwa bandung bat ka BRICS. Kila dan rimut kibriu kibala yam hakasngi sedang jong ka jingeki ka bajur ha Kenya ban persya ya ka sarkar halor ka jikpen kiu ya ka khajna. Layalam ya ka jingeki da kalyang persya. Ka jingeki kadai kibala thmu ban pelong laisngi kenti. Henry tam hakasngi sedang kila dan hadu rimut kibala yam nakada ka jing syaksiat hakipulin bat bunut kila mesau. Haduk mentah kidan pra penyawat kibala syakem. Kajinga ki kalong hakanong ba beper habarok kawai ke Kenya. Ka sarkar kala phap pahara de kisipai bakanam don kanu kajing syak penjulor. Kala hukum yaki primary but secondary school bakin khangshwa yaki school kattu kat nipor. Kadaw kajinga ki kadai namar ba ka sarkar kala penkiu ya ka khajna umphlyang naga pra percent syaka 100%. Kipat ba kia ki nambar lada ka umphliang ka kiodor ki marba mardi rukin kiodor lang. Keladan ka jingthai ka bashir kai ka bami hakanong ba Johannesburg bat hakate ka jingja wei ubri ulayam bat sapu prangot kila mensaw. Ka surok kala ang ki kali kala Kongpong kipat ba kala maria lamwir shurum shaneng nakadaw ka te ka jingthai. Ki pulit kila suba balak bandai naka jinglai leer na upai ba penyat gas na pok kendau. Henry haduk mentah, kimpat la ban pentikana namar ka jingta okit kadang ya syakmat. Kumbah news pangut kibriu kila poi hospital assistant bat ka Balochistan province jong ka Iran namar ba kila kampang kensan hakini kila isni nakada ko jingkrwit kala air ka barong yaki kendau bat ki pumpum. Kibayo pang gidei kiba ut pang syadam kibam la abha ban ring mesim bat kiba pang khaman. Kijaka kiba syakta nakani ka jingja ki kenthum ya ka Zabol ka Zehak, ka Hamom, ka Hirman, bat ka Nimrus. Kanasa kalalap bau benai Naitung mentau snem, udai benai bashir tam ha ka Pyrthei, haba yanu jor, bat ki spa snem, aniki hajar snem ki balalik noa. Ki scientist ki lalap, bahau snem hajar arpusa ka jingshit jong ka sengi, kan kamjur shushu. Kamen shua kanasa kalalap bau benai jeliu, udai benai baju shit palat ka sengi. Henry mentau snem, ka jingshit jong ka sengi ka jur hau benai Naitung. Kanasa kadang wat benya aru ban lam syapang ka jingkala jong ka sun beneng kabala kata ya ka Mariang ka jingja khlia jong ka leer ring mesiem bat ki wei pat ki daw ki bakta ya ka bor Mariang. Ki gitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasi. Kublai.